Letšhunje ke ditaba tša lelemela sebedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park Studio 10 Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Mokgatlo wa Mkhondo wesizwe ka Parlamenteng o nyaka gore sefepi segolo seo se setšwa go kgethwa Colleen Makhubela a rakwe ditatofatšong tša gore o tšea lehlakore le go aroganya mokgatlo. Maphodisa a ka tshwane a golegile bahlankedi ba bararo ba masepala ka lebaka la bogodu bja sedirišwa sa go fetoša mohlagase ba transformer gomme go letšetša gore go ka swara ba bangwe ba maemo a godimo phareleng ye. Baotledi ba difatanaga ba tla sobetša diatla merabeng ka ge ba itukišetša koketšego ya theko ya makhura go tloga bošego gare. Dipapading, mathata a banyana ga kalela pele morago ga gore boetapele bja SAFA le SOSO bo palelwe ke go fitlhelela kwano ye mpswa ya tirišano ya bona ya mengwaga e lesometshela yeo e fitlhago mafelelong. Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla letšatši le lehono Kgaetšedi Mphotene. Seboka sa ditherišano sa mokgatlo wa Mkhondo wesizwe ka Parlamenteng se re mokgatlo wa rogane seo se tla morago ga gore maloko a mangwe a Parlamente a ngwalle mopresidente wa mokgatlo Jacob Zuma go ipiletša gore sefepi segolo sa mokgatlo woo Colleen Makhubela a tlošwe maemong a gagwe. Lephaga la ka gare ga mokgatlo la Parlamente le latofatša Makhubela ka gore o tšea dipheto ntle le go ba reriša gomme seo se aroganya seboka sa ditherišano. Ka lengwalong maloko a mangwe a Parlamente ba latofatša Makhubela ka go emiša mešomo ya seboka sa ditherišano tsim. Ba nyaka gore Makhubela a tlošwe morago ga gore yena le moetapele wa seboka sa ditherišano Ngaka John Hlophe ba tloše Nhlamulong Ndlela maemong a gagwe a go ba sefepi segolo. Ka lengwalong leo le ngwaletšego Zuma, Hlophe ngongoregile ka maitshwaro a Ndlela le a tutuzile Zuma Zamputla ka la gore ke a go hlola ditšhitišo. Ndlela o latofatša Makhubela bjalo ka motho wa go se tsebe selo le motho yo moswa yo a sa hlokago thuto ya sepolotiki. Hlatse bile le modira diphatišišo Lisa Fenton o hlalošitše gore tshekatsheko ya gagwe ya mabapi le dipoledišano magareng ga mongwaledi wa baahlodi Andiswa Mengo le moahlodi Selbin Benenge ga se maikemišetšo a go nyatša Mengo eupša ke go šetša mahlakore ka moka a molao. Fenton yo a šomilego mererong ya tlaišo ya bong go tloga ngwageng wa 1991 o hlalošitše gore Mengo o be a sena kgahlego le gore o lemoga go se lekalekane tiragalong ye. Baemedi ba Benenge ba ngangile ka la gore Fenton o tšea lehlakore ebile gana mohola mo tshekong ye. Nakong ya gagwe ya go hlapja ka dipotšišo e fihlile mafelelong lehono. I think you're misinterpreting what I mean when I say childlike. And I repeat again that I'm talking about a position in relation to the judge. I'm not talking about somebody who's actually a child, should be thought of as a child. It's more like positions of authority. Yes, no. It's not about people's mental capacity. It's not about their abilities. It's about the degree of respect or deference you are expected to show somebody when you are positioned in a particular role. It's not that that person is a child and you treat them as a child. If you found out, and I'm not going to make it specific, if you found out that a complainant, not the complainant, a complainant has a history of belligerence towards a senior person, would you still hold the same view? It would depend. You'd want to know about that history. You'd want to know how it unfolded. You would have to take a whole lot of factors into account. What would you take into effect? If you say someone fears authority, and I demonstrate to you that that complainant actually does not fear authority by action, does not, would it change how you look at them? Would it change how your generalized opinion that they fear authority, maybe that's why they don't say certain things? It would depend on the circumstances. Mokgatlo wa Democratic Alliance o butše molato wa bosenyo kgahlanong le tona ya thuto ya godimo le tlhahlo Ngaka Nobuhle Ngabane pele ga ditekanyetšo tša kgoro ya gabo ka lekgotleng la bosetšhaba la diprofense.
mokgatlo gore o tšea kgato ye ya semolao ka ge mopresidente Cyril Ramaphosa a tšwela pele go se tšee magato kgatlhanong le bahlankedi-phetiši ba mokgatlo wa ANC bao ba tatetšago ka gare ga bomanetša. Modulasetulo wa lekgotla la bosetšhaba la DA Helen Zille o be a etile pele go bulwa ga molato wo wa bomenetša le go botša palamente maaka ka seteišene sa maphodisa bogareng ya teropokgolo ya Cape Town. Zille o re mmušo wa Ramaphosa o agela legora ditiragalo tša mohuta wo, gomme seo ke sešupo sa gore mokgatlo wa ANC ga ona kgahlego ya go fediša bomenetša. We're here today for the simple reason that President Ramaphosa refuses to be as good as his word and act against corruption, act against criminality in our parliament. Those kinds of actions go unchecked, whereas what President Ramaphosa perceives as a slight, which is a deputy minister not asking him permission to go on a private trip that he didn't have to ask permission for, that is punished in the most severe terms. But serious fraud and the misleading of Parliament is somehow condoned by President Ramaphosa's government. That is an enormous double standard, and that shows you that the ANC isn't at all interested in combating corruption. This matter concerns Minister Nkabane, the Minister of Higher Education. She announced certain appointments to the SETA boards, the Sector Education and Training Authorities, which are crucially important in the higher education sector of South Africa. Go mebiano ka mehla re rile mekgatlo ya DA le ANC e tšwela pele go fošana ka noga e phela le ge bobedi le bole ka mmušong wa botee bja setšhaba goba GNU go mera botšiša gore na maikutlo a gagwe ke afe ka dithulano tše le bokamoso bja GNU. O swaetše bjalo letlakale na Facebook go no swana le Gabriel Mapi ya gore re maswabi go bona mokgatlo wa DA le wa ANC e sa nwešane metse mola e le megolo ka mononageng ebile dikgogakgogano tšeo di dira gore ditirelo di šale le morago. Sebiša Mamba yena gore polelo ya Sepedi re ga go pope dišakeng mmušo wa botee bja bosetšhaba e no ba gore re tlo no lebelela ANC le DA di elwa ka mehla go sena le tharollo. Ge le letlakale na X moahlodi Rampudi yena gore se se bontšha gabotse gore mmušo wa botee bja setšhaba ga ona bokamoso go DA le ANC ka gore DA e dirile mokgatlo wa kganetšo ka gare ga GNU. Le ga sa patla mollo kwa mafelelo yana gore na ke ema le DA ge e bolela gore maloko a palamente a watatetšwago ka bomenetša a rakwe ka gore re ka se etwe pele ke batho bao ba tletšego madi matsogong. Re gatela pele botšhotšhisi molatong wa polao ya morutwana wa mengwaga e lesomesenyane wa sekolo se se phagamego sa Kimberley Boys amogelang a segai bo re molatofatša o dirile bošula bjo ka maikemišetšo go dumela ge a segai a thuntšitšwe le go bolawa ke mohlankedi wa sešole sa Afrika Borwa Desmond Zwakala ka diphalane ngwageng wa 2022. Dingangišano tša go ruma tsheko ka kgorontsheko kgolo ya Kapa Leboa di be di šetšane le ge ba Zwakala o thuntšitše le go bolaya a segai. E boetse e bile letsatsi le mahlonoko le lapeng la bo amogelang a segai nakong eo botšhotšhisi bo tekang diketsalo tsa letsatsi la ho thungwa ha hae. Ditlaleo di kuma ha a segai a ile a thungwa le hona ho bolawa ke lesole la sesole sa naha e leng Desmond Zwakala a mo qosa ka ho utswa mohala wa thekeng wa mora wa hae. Ditlaleo di boetse di kuma ha moqosi wa mmoho le Zwakala e leng David Kankumbe e ne e le mokganni wa koloi e ileng ya lelapeng la a segai ho ya batla mohala o nyametseng. Motšhotšhisi nyeweng ena o hlalositse ha bopaki ba Zwakala bo ne bo tletse ka leshano nakong ya ho tekwa ha bopaki. The evidence used by the state, especially the evidence of Mr. Mhlaba, shows that accused number 2, then after the deceased was shot, unlawfully and intentionally engaged in conduct intended to enable accused number 1 to evade responsibility for shooting the deceased. Accused number 2 did this by driving away from the scene on instruction of accused number 1 after the deceased was shot. Botšhotšhisi bo boetse ba hlalosa ha polao ya amogelang a segai ile ya rerwa ke baqosuwa bobedi.
Ho sa le jwalo, moemedi wa molao wa Zwakala o boleletse lekgotla hore bopaki kgahlano le Zwakala bo ne bo sa tsepama. But I submit with respect that his evidence is also materially contradicted by the co-stars, and I declare my head to the contradictions. Tebello ke hore moahlodi Andries van Tonder o tla diha kahlolo bekeng ena. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Re sa buša re le amogela maphodisa a province ya Gauteng le bahlankedi ba bangwe ba phethagatšo ya molao ba swere mogononola yo a amegago go melato ya bohodi bja di-transformer tša mohlagase tša go balelwa go boleng bja diranta tše dimilione tše šupa. Mogononola yo go dumelwa a tswalanywa le bašomi ba bararo ba masepala wa Tshwane bao le bona ba golegilego ka Lodium le Hono. Dinyakišišo di tswalanya boraro bjo le bohodi bjo bongwe bja di-transformer. Transformer ya go sepetša mohlagase e timeletše station se senyane sa go fetola mohlagase ka Lodium. Ba gonanelwa ba bararo e le go bašomi ba masepala mogolo wa Tshwane ba swerwe ka labobedi morago ga dinyakišišo tša maphodisa. It's an ongoing investigation. It started last year, November 27th, when we arrested one suspect. In fact, we arrested 11 suspects in Lodium at the substation. This particular individuals, 10 were subcontractors, so they were released, and one was charged, of which it was the employee of the city of Tshwane, the electricity. Dinyakišišo tše di tseneletšego ke karolo ya lesolo la go fediša bosenyi provinseng ya Gauteng. Go na le batho ba bane bao ba amegago tiragalong ye, go dumelwa gore o tee wa bona ke wa go reka le go di fetišetša pele. There is one individual still outstanding that will be arrested very soon. I can't reveal where because it's still a high-profile person that needs to be arrested. Masepala mogolo wa Tshwane o lobile dibilione tša magolo a 5 ngwageng wa go feta ka lebaka la bomenetša bjo. Ba gononelwa ba bararo ba mengwage magareng ya 30 le 40 ba tla tšwelela pele ga kgorotsheko ka Laboraro. Lefelo leo le kgethegilego la ekonomi la Mosina Makhato ka Limpopo le phuhlamile ka lebaka la dihlotlo di etša magato a semolao kgahlano le khamphani ya dipeeletšo lefelong leo. Kgatelopele e ile ya diegišwa gape ka morago ga gore monkontraka yo a thuntšhago moši ka dinko a ngale projeke yeo ka baka la go se lefelwe. Ba taolo ya SEZ ba dumetše gore go bile le ditiego tše di sa balegego go phethagatša ka botlalo projeke ka lehlakoreng la yona ka Leboa. Eupša ba phegelela gore mošomo o mongwe o gare o tsene fase. Special Economic Zone e ile ya hlongwa ka leano la industry yeo e a gofilego mo go bego go reretšwe go hlongwa ga mešomo yeo e ka bago ye dikete tše 2022. We promised 20,000 jobs in Musina in a community which is plus minus 100,000. That's a huge boost for the economy, huge boost for the local entrepreneurs who want to venture into different spheres of business. It's clear that the Six administration, the previous leadership within in those positions, made themselves or held themselves accountable towards some sort of maladministration. 500 million rand of contracts have been awarded, 155 million rand have been paid, very little to show for. There are companies that are paid more than 50 million. When you go there, you will find that there's nothing that happened. You will find that there are consultants that were paid, nothing happened. We are being challenged by the interested parties, and the matter is sub judice. And once again, we would like to encourage those interested parties to look at this matter differently. Go dumelwa ge go šomišwa gampe megolo ya tlase le maemo a mešomo a wa sa kgahlešego e di ditlhotlo tšeo lefapha la tšhireletšo la private le lebanego le tšona. Bahlapetši ba re balaodi ba tšea nako e telele go rarolla ditlhotlo tšeo ba lebanego natšo ebile ga ba di tšeele hlogong. Union ya bahlapetši be swere tlhahlo ka mahikeng matšatšing a go feta mo ba leta dikgoro ba tšweleditšego mathata a etša go šomela maemong a wa sa dišego diwela.
Go na le badiri ba ba kwadisitsweng ba feta 600,000 mo ditlamong tse di ikemetseng tsa tshireletso. Industry e tlhola ditiro di le dintsi mme go begwa fa batlhokomedi ba tsholwa makgwakgwa. Batlhokomedi ba lebanwe ke maemo a sa itumediseng kwa ditirong a tshwana le dituelo tse di kwa tlase fa bangwe ba bona ba sa bona katiso e maleba. Lo ja di complain di le dintsi ke le badiri ba tshireletsego segolo mo privateng ba di bargaining council e di latang di 7 rand mo di paysliping tsa rona ke tsa go ke part and parcel ya di problem because ga ba re thusi ka sepe. Gona no ke heditse 5 years ke le mo company ha ise ke go living ke dula ela ntse ke theogela ke le hela ya. Ba le bantsi ga ba itse gore ba le bekae fa mothapi a retelelwa ke go tlotla le go diragatsa ditumalano tsa kontraka. Please come forward. The trade union is there. All the stakeholders are there. CCMA is there. Bargaining council is there. If you have any problem or you don't understand anything regarding your issues, just go to the CCMA. They will assist you with that one. Bangwe ba ngongorega ka gore ditheo tse di maleba di retelelwa ke go rarabolola dingongora tsa bona. If the case is more than 30 days, go back to the CCMA, find out where exactly problem lies. Bothati bo bo maleba bo ba lopile gore ba bege dikgetsi tsa bona kwa go bona. We also encourage security officers to belong to trade union because trade union does, as a first point of reference, assist in terms of ensuring the workers are assisted, but also ensuring that their matters are escalated. Khansele gape e kopile batlhokomedi gore ba romele dingongora tsa bona ka nako kwa maphateng a maleba. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng. Bešong re sa le amogela tšeo re sa tšwago go di topa ke tša gore moebanyedi wa Amerika Jimmy Swaggart o hlokofetše ge a na le mengwaga e 19 lehu la gagwe le tiišeditšwe letlakaleng la Facebook gomme balapa la gagwe ba lebogile bašomi ba tša kalafo ka Baton Rouge General Medical Center ka Louisiana ga sešo go phatlalatšwe sebaki sa lehu la gagwe. Mehleng ya gagwe bjalo ka kapa go tša thero Swaggart o be a na le balatedi ba go akanyetša go dimilione tše 200 efela o ile a welwa ke phoko ya ditabeng tša go amana le go gweba ka mmele ka ngwageng wa 1988 ge megogo e elela sefahlegong sa gagwe. Swaggart o ile a dumela phetogong ya gagwe gore o dirile sebe ntle le go fa dintlha gomme o kgopela tshwarelo. O ile a tšea thero ya gagwe go Afrika ga mmogo le Latin America a ba motho yo a tumilego ka Soweto. Re gatela pele tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba le tirišano Ronald Lamola o re dipanka tša tlhabollo ya dinaga tše dintši di na le tema e bohlokwa yeo di swanelago ke go e kgatha go neelana ka thekgo le go kaonafatša go lokišetšeng diprotšeke le go fana ka thušo ya mašeleng go tee le mašeleng a dikhamphani tša private. Lamola o boletše se konferenseng ya bone ya boditšhabatšhaba ya tša ka ga mašeleng bakeng sa tlhabollo ka Seville ka Spain. Seboka se segolo sa maloko a ditšhaba kopano se nyaka go thekga msafatšo ka ya thulano ya mašeleng a boditšhabatšhaba le go rarolla dihlotlo tša mašeleng tšeo di thibelago dipeeletšo tšeo di nyakegago ka pela. Nako e bohlokwa kudu ke ge ditšhaba di kopanego go ahlahla tlhokomelo ya kopano ya thulaganyo ya lefase ka bophara ya tlhabollo ya morero wa ditšhaba kopano. Eupša sephetho sa Amerika sa go ikgogela morago le dinaga tšeo di humilego le dinala tšeo di fokotšago thušo ya mašeleng ya dinaga tša ka ntle se nyamišitše tshepo ya bahlankedi ya gore kopano ye e tliša dipoelo tše kaone. Bahlankediphetiši ba kgopetše gore ba matlafatše bokgoni bja go adima mašeleng a go imolla dikoloto gomme tšhelete yeo go tšwa go sekhwama seo se kgethegilego sa boditšhabatšhaba sa mašeleng e thuše dinaga tšeo di hlokago kudu. Baotledi ba tla sobeletša letsogo morabeng ka ge theko ya makhura e oketšega go tloga bošegogare. Kgoro ya diminerale le energy e lokollotše gore theko e msa ya makhura e tla tloga kgweding ye. Theko ya makhura a petrole ya mohuta wa
93 octane ya go oketswa ka disente tše 55 mole ya 95 octane ya go oketswa ka disente tše 52 diesel ya 50 ppm ya go oketswa ka disente tše 64 mole ya 500 ppm ya go oketswa ka disente tše 62. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya di-share e hlwele eme bjang GSE e tswalela pejana e reng ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya di-share ka kakaretšo GSE le yona e šomile gabotse. Theko ya dirafša e šomile gabotse ntle fela le ya platinum. Matšatši a se kae ka morago ga sedulela ka lebaka la megolo yeo e sa lefelwego le dikopano tša tšhoganetšo go rarolla tlhotlho ye, banyana le mokgatlo wa kgwele ya maoto wa Afrika Borwa SAFA ba buile ditabeng ka mabaka ao a sa dišego di wela. Lekgotlakgašo la Afrika Borwa le kwele gape ka pudi ya tsela gore SAFA le Sasol yeo e le go mothuši wa mašeleng wa banyana ba paletšwe ke go fitlhelela kwano ye msa le gore tirišano ya bona ya mengwaga e 16 e fihla mafelelong. Kontraka magareng ga SAFA le khamphane yeo ya lefase ya dikhemikhale le energy e hlomilwe la mathomo ka ngwaga ke 2009 gomme e bile bohlokwa go hlabolla le go tšwetša pele kgwele ya maoto ya basadi ka Afrika Borwa. Kontraka ya Sasol e šetše e ile ya katološetšwa go sehlopha sa bosetšhaba sa basadi le liki ya Sasol yeo e neago baraloki ba kgwele ya maoto ba basadi dibaka ka nageng. Banyana ga bjale ba ka Morocco fao ba itukišetšago go šireletša sefoka sa bona sa Women's Africa Cup of Nations seo ba se tupilego la mathomo ka ngwaga ke 2022. Ga se išo go tsebje gore tiragalo tše bjalo di tla ama bjang banyana le liki. Maiteko wa go hetša ditshwaetshwae go tšwa go ba SAFA ga se atlega go fihla ga bjale. Lenaneo la go hlabolla dipapadi la Train the Trainer le hlwele le swere moletlo ka mabaleng a dipapadi a Kganya Lesedi ka Rathanda ka Heidelberg ka mono Gauteng go gadima morago tšeo lesolo le di fihleletšego. Lenaneo leo le thakgotšego semmušo lenyaga le hlamilwe ke Ramabele wa mothopasefoka wa metale wa silibere dipapading tša Olimpiki e le go Kgotso Mokoena o re o thabišwa ke diphihlelelo tša dikgwedi tše tshela tša mathomo go tloga mo le lesolo le thakgolago leo le fanago ka tlhahlo ge e šita le go hlabolla baswa. T-Day ke lenaneo la ho ntshetsa pele batjha ba motse wa Rathanda Heidelberg ba ikemiseditse ho tla fetola maphelo a bona ba sebedisa dipapadi tse fapafapaneng. Lenaneo lena le thakgotse mathwasong a selemo se hodimo sekolong sa Kganya Lesedi e leng se seng sa dikolo tse ipabolang haholo dipapading tse fapafapaneng tse tshwanang le papadi ya bolo ya maoto ya netball le diatletiki. Mme Mokoena eo e leng mothehi wa lenaneo lena o re Kganya Lesedi e bapala karolo e bohlokwa haholo ho phahamiseng batjha motseng wa Rathanda. It's not always easy when you're an administrative, a school and an external program comes in to assist you, because then a lot of things have to change. Not just on the field, also in the classroom, also in the operations itself, as this is the SOS. Ke dikgwedi tse tsheletseng mme Mokoena o re leeto lena e ne e se le bonolo ho hang. It's been a long, strong 6 months for all of us. We went through so much, a lot of learnings, a lot of hitting the walls, and a lot of crying also. Lenaneo lena le ikotla sefuba ka e mong wa dipapadi tsa bolo ya maoto ya banana e leng Bontle Lekone. Lekone o file monyetla wa ithuta University ya Johannesburg Isao ka mora hore e be sebapadi se ipabotseng ka bokgabane tlhodisanong ya John Orr e neng e tshwaretswe Pretoria. Ke Mahudi Molapo ditabeng tsa SABC ke le Rathanda Heidelberg. Bagešo di fella mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo SABC 2 le go SABC le gae go sa go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi Mashibi Kganyago gae ba boroko. Mo
mogedi wa SABC2 ke rata go dumešala go mogela bošegong ba ke re lebelele maemo a boso re lebelela gona o leng ka motseng wa Cape Town go bonagala go tle go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 30 lebelele dikarolong tše ding tša nago godimo go Bolimpopo go bonagala go tle go pipile mare re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona wena o le ka go la Northern Cape go bonagala go tla bona le moyeng a itla be fokang go tsenelela ka gare ebile go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 re tšwela pele jwale le tšona re lebelela bošegong bo go bonagala jwale go tla bo gona le moya o montši o tseneletšeng re lebelela gona go la Northern Cape go tsenelela gona go la Appington go tla bona le moya o montši o fokang go tla bibile go tonya a re lebeleleng jwale digeretarna temperature re tšwela pele jwale le tšona re lebelela go sasa go la Gauteng ga re lebelela jwale godimo go la Pretoria le gona Johannesburg re tsenelela jwale le Bronkhorstspruit go bonagala go tla bo go pipile maru Bronkhorstspruit go le 4 go ya go le 10 re lebelela go provinceng ya rena ya Limpopo go la go sasa a re lebelela jwale o le mosenator ya Ndou le Phalaborwa go bonagala go tla bo go ruthetše magareng Polokwane jwale ka tše 20 lebelela wena o leng ga Sekhukhune go bonagala diphagane le gona ga Mashabela le wena o leng ka Phokwane go tla be go ruthetše le gona motshegare go tla be go ntše go ruthetše jwalo re lebelela Mpumalanga province Mashishing go bonagala go tla be go ruthetše le gona Sekhukhune ka tše 26 re lebelela Emalahleni jwalo di bonagala di tla be go na le moya o tonyang e le tšona 2 go ya go le 10 le wena o leng ka Verina re lebelela jwale re tšwela pele le tšona KwaZulu-Natal province Vryheid Ulundi le yona Richards Bay letšatši le tlabe le tšwile ka tše 26 wena o leng Kokstad go tla bo go ntše go na le moya e fokang ka 20 lebelela Eastern Cape Maletswae go tla bo go tonya ka 10 Mthatha letšatši le tlabe le tšwile le le ka maru lebelela le wena o le go Gqeberha e tlabe le 20 go ya go le 23 Western Cape lebelela Vredendal le gona go tlabe go ntše go ruthetše Western Beaufort West go tlabe gona go na le pula e tlabe e ntše ena lebelela le gona Cape Agulhas go bonagala le gona go tlabe go ntše le marape pele re lebelela go la Northern Cape Appington Kurumane le Kimberley go bonagala go tlabe go ntše go ne le maru ebile go na le mesarasarane ka dikarolong tše ding tša naga lebelela jwale go provinceng ya rena ya Free State lebelela Sasolburg Frankfurt le gona go lebelela jwale go tlabe go na le moya e tlabe e pipile go na le moya e fokang ka meso ebile go tlabe go ruthetše go bo Welkom ka le 10 Northwest re lebeletše jwale Tosca Mahike le Rustenburg ka meso go tlabe le moya e tlabeng e le gona e tšutlang e upea motshegareng go tlabe go ntše go ruthetše re lebelela wena o leng Vryburg go tlabe le gona go ntše go ruthetše mogedi wa SABC2 ke leboga nako ya lena ke re ga e be boroko go tša go setlogolo sa gakganyago ke a leboga